Utsa community radio station mogwera wa gago wa potego mo bophelong o nyaka mogwera yo ka motshephago ke rena mogwera yo Utsa community radio station ke mogwera wa gago wa potego 9-12 re aga malapa lenanegong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labone. Alright, Matele Chomute Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Mardu ke fela metsotsong e senyane fela go itšhola go area le somete 9 minutes after the hour 9 o'clock. Re thome ka go gopela tshwarelo pele kgautšong ya sealemoya ka gare ga tsebe ya gago motheletše mola o sa ipsina ka ditaba tše bose ebile banna le makgolo a buile banna o ile tupae banna boa ka wa digwara senoinoi ka fale ka kgapa juice ka fale re ya leboga mogagešo a re no tswelang pele moroka re buile ngwanešo re buile ebile re boetse fela go no e kgaritlelela go no ka maikutlo a batheeletše mohlomongwe ba bararonyana ba banenyana ba bahlano nyana mongaka a go ne molato felo malome ka a re boele magagešo go 0648558277 0648558277 nke re kwe ka fa thobela ka kapa ya ready okay awa ba ke bo topanama ke bo mashabela ke bo mashabela awa o ro fetša go kgaoga maybe tla bua ka 11 re a leboga ka nnete e buile mogešo nke re kwe ka fa lo tšhaba bokakapa o khuluma nomama latho kakapa nino ba bomreni ngiba usizo anginamali enough ngiholela umntwana oyi-1 ubaba namabereka imali akhe yincane khona ukuthenga ukudla ngendlini nginekinga ukuthi abantu bangizondile bangibiza ngomloyi abangazi and nefemeli amayimfuni nangihamba endleleni sesengine-stress ngine-depression ngiyazizwa nemzimbeni ngilula noma ngikhamba nakutjhinga ilanga ngisaba nokulala bathi abantu bangiberegisa bengiba ukwazi ukuthi ngingarhelebhe kanjani kulesi simo engikiswesi sokuberegiswa esengasibonikwesi ngiyabawa angisakhoni sengifisa nokufa sengifisa nokuthatha impilo yami re a leboga re tla thuša mcrs mo moyeng dumela halala la tšatše kgolo halala ke mmago bafana re a leboga mmago bafana wa bona ntate wa ke mokwešiši
go na le ntete ke sa ikwisisego mo go yena a retse imphonne mo ditsebeng a ke kwishiše marego mme o mo rakile a ya o robala ka shopong ene a sinke a ka kwa marego mme o ile a tšea diaparo tša gage a di foša kwa ntle a ke re motsoko wa bona ka babedi ye mongwe ga raka ye mongwe o tlo topa diaparo tša di foše kwa ntle ora a di tleme ka lakana a di bikwa keiting a aparo tša ga o šidi sepela natšo jalo ga go gona moo e fo ba mme o mo rakile ebile o robala ka shopong jalo go a kgonagala gore mme a ka tla re kae ntato ke ke re digwara o tšhabile digwara a tšhaba ba tekela ka shopong wa e bona re tlo ba tshekanoši yo ba tshekanoši malome kaka mama le kae re gona le kae gape wa bolela wa tseba mara a go gopole ebile ga wa kwa tate a re ke tlemetswe thoto ka rakwa ka fošetšwa diaparo gare ga lapa aowa ke kwa fela gore o rakile o raketše kwa shopong mara a se nka tlengwelwa diaparo le ga o le mme o le mme gone ke ba le ba re ntate wa nthaka ka mogaka a ka se ka fore ga re tswa o sepela ke sa go nyaka wena wa re prrr ka lebele wa ya ga geno aowa sentse gore a go tlemele merwalana a e foše kwa ntle wa bona o ka re prrr ga ile go tlapa go tula a ke re tlo tša mama o iša madi jwale mara mama o kompotše mo maybe ka ge lena le batho ba mme e ne go diragale taba ya gore bomme ba re ba kgopela digwara ka mo gae rena bontate re gane ga ile gore kgoši a e sa leo e hwile e tla pala fela ge e le gore aowa kgoši a e sa kgona go buša kgoši a e sa kgona go buša bjalo wa bona gore bjalo mo ke tlo tshwenya keng ga ke no sepela ke tle ka re wa ntshwenya wa sepela ene tabe nngwe se gape ya bobedi ntate o tlo tloga kwaga ko a tloga go ntse badimo ba itšea bo ka gae o ile ka gae ka mogabo ga a fetša o boela ka mogabo ka mo o tšo kry-a shop a kry shope ga e ka mo jarateng ya gabo e somewhere o e hirile bjale yana o tšwile ka mola badimo ba itšea go bo ka mo gae o robala shopong kwa o šile mosadi ka kwa badimo ba itšego a bo o ile o robala shopong go a kgonagala vale badimo bale a ba sa mmona o tswile ka gare ga lapa o dula shopong o a tlaišega o a tlaišega o tshwana fela lenke mola a ituletse kwa ga Ntebele bjale go tswile ka kwa lapeng la gabo ka kwa la tatagwe o dula shopong ga batho kwa batho badimo bala a ba sa mmona mara kore wa tseba le something go na le se sengwe a ke re ba le re sa emetše go kwa lehlakore la gabo mme go na le mara gantši kudu ka mogare ga manyalo mama ke eng se se hlolang gore balekane ba babedi go be go fetše o mongwe a etswa ka mogare ga lenyalo a feleletša a e ba le marato a ka thoko e ka ba se se hlola ke mara mama goba ke botšiše tabeng ya gore
gona mosadi go o sa mo fe tšhelete ebile o sa tsenele thobalano le yena go ka riagalang ka mosadi o? Me Magwafana o kgaogile. kore wa tseba malome ka kapa ke nyaka go botsiša batho ba bomme gore ge mosadi o ka re o dula le yena wa se mo fe tšhelete wa boa wa se robale le yena kore go se be le thobalano ka mogare ga lapa le go ka riagala eng? MCRS mo mo e dumela Thobela ke dumediše le profo ka moo. Thobela Ke nna ke ne dintlha ke tlo ba kopana ya dintlha tše ka ba tše pedi tše tharo. Mogala bo dula re ke dutše le yena ke mo tseba gore ke motho o mo jwang. And then ntho yewe is a very high risk ya gore o nyale motho o mo tsebang gore o jwang ka mekgwa ya enele o ka tsebe gore o tlo kgona go mo lokiša kapa yena o tla tsoga a lokile na. ke gore o nyetše motho e leng gore o kotsi ka bo yena a mmona ya jale ke mo a ileng a titokela ka gare ga mollo. ya And then number 2 ke re nna number 2 o nyetše motho e leng gore o mo feta ka 12 years ya ya kgonegala mara risk ke gore motho ola ana o feditše go raloka na. ya ga a sa fetša go raloka o sa tlile o sokola o sa tlile o ruta. ya And then number 3 yes ya kgonega gore monna a ka ra mosadi a maganela ka digwara ntše a felletše a tšea gabotse. Ntho e kosa ke feelings ya ge o ne le botlhatsi o bone gore mosadi o go direla eng ka mang. ke go kwa gabotse taba ke gore mogalabo wa gešo o nyetše mosadi a tseba gore ke motho wa mohuta mang ene ya nna ke na le 13 years ke le ka gare ga lenyalo a ke gopole mogekolo wa gešo a ka mpotša gore Hlabirwa a re ye ka digwareng ge nka gana mosadi wa go se tsenele thobalano le monna wa gage, mosadi wa go se fiwe tšhelete a efa ke monna wa gage, gape go na le bokotsi gona moo. Ya ke tla gona moo ke re ke nyaka go kitima mo ntlheng eo ya gore feelings gore ntho e go baditše mogopolo. Ya e go baditše mogopolo and then o boletše point e nngwe le ge e le gore monno ga ka ya ka kgorong ya tsheko a ka šala ka baka la gore mo go mo wa titatetše mara ntlha ya e boletšeng ya gore ka baka la gore a ke sane dikwi ka baka la dilo tša di dirang and a bolela taba ela ya motlhapologo. And then le yona ke nngwe ya tše leng gore motho a ka riska ka bophelo ba gage because wa ntse go ba le dilo tša mohuta e mokhathile a sa bolela dintlha tše bohlokwa. Wa tseba malome ka kapa ke nyaka go lemoša batho go ba ka gare ga lerato go sene thobalano tšhelete e le gona bonnyane o sa fe mosadi dilo tše pedi tše di a le senya la MCRS mo moeng dumela re gona ra lena taba ya mme o ntatu mathata tate ka kapa gobane
tseba mathomo ke go nyala mosadi o itseng mesepelo ya gage. ke go nyala mosadi a diang jwang? Go nyala mosadi o itseng mesepelo ya gage. Oh ya. Ke kotsi ya mathomo e tate wa e dirileng. Ke nagana gore ka nako ela a mo kry-a le lesogana tsoko a bile a mmotsa gore ke lesogana laka. Ke nako e tatong ke bile a laela ka yona. ya jaanong a re ke buseditse ke lerato a kere mola ebile lerato leo le mmuša mme o a šetšane le ngwana le lesogana lewe. ke kotsi ya mathomo eo ke tate ka kapa. Jaanong tate o kgotso ya gage e nngwe e ke e bonang ke go se se mosadi tšhelete. tate o re be ke sa go le selo empa dijo ka ga e be ke reka di dula di le gona jwale o be a swantša mo fe tšhelete ba se ka reka tša go ja. tate ka kapa basadi re nyako ithekela. o ya re nyako kena ka mo shopong re ithekele le ge tšhelete e ka ba e nnyane mphe yona. jwale e no be le gore ga ra kwa gore ge ba be ba ya mabenkeleng ka koloi ye e reilang ke tate o tšhelete e be e swere ke mang dithileng go patela mang. e molaleng tate ka kapa tšhelete ne e swere ke tate. o tšhelete ne e swere ke tate. ke re wa utlwa gore ne ke reka dijo ne ke tsamaya le yena ke reka dijo go raya gore tšhelete ne e tshwere ke yena go patela yena. Basadi tate ka kapa re batho ba dikganyogo tsa dilo tse rena re di nyakang. Ge ke kena ka moshopong ke kgone go kganyoga selonyana mola ke rago selo se utlwa ke se rata mara ka baka la gore a go patele nna le tšhelete a ya tshwara ke nna o tlo kry-a gona le letswalo la go topa selo seo gore aowa ba tlo mpotsa gore tse a ra ditlela tse. o ya wa bona jaanong mme o bolela nnete kore mosadi go o nyako mo tseba mo ganetse ka tšhelete o bo mo ganetse ka mapai o tlo tseba gore mosadi ke motho wa mohuta ma malome ka kapa. O ka se go le 4,000 rand wa se fe mosadi selo wa nyaka go tloga magweng o ye gape re aga mo banna ke nyaka re ikwešišeng mama vele ka ge o le motho wa mma nagana mogala wa ga wa gola 4,000 a sa go fe selo a etla gae a etla go rekela dijo e be ile phoso ke mathata onao a ntate o a itiretseng ona nna ke re mosadi o fiwe tšhelete le ge ka ba e nnyane nthe yona nna ke nna mosadi ke a itse gore tšhelete e ge monna ka le yona e le so ke a itse gore ko reka so ke reka se fela e fedile. jwale ye ya go ya toropong weekend nngwe le ye nngwe e bea monna mo kae ya go dira ntate ka kapa ya go ya toropong weekend nngwe le nngwe ebile a founela ke monna a re na o mo kae. a ke re taba ye ya gore monna o mo kae ke ditiro tsa mosadi o tsa kgale se e le gore mosadi monna o mo kry-ile ka tsona mara a kgona go kgwetelela gore ke tlo monyala le ditiro tse tsa gage ka mantswe a mangwe go ira gore tate o be a se a tshwanela go lla ka baka la gore o nyetse mosadi wa motseba o nyaka gore yalo ke ka mokgwa tate ka kapa o swantse a kgomo a ke re bile o kgonne le go lwa le lesogana la kgarebe ya gage gore ke o ipolaile ena ka nako e o ipolaile. jwale ke maela mafe a wena mama o ka ba fa go ona ka ge tate a re ke tekemišeditše go lokiša lapa. wa bona tate o re o ikemišeditše go lokisa lapa mara mo tabeng ela ya bolwetse a e boletseng a ke itse gore go sentse go jo bana le kopano gona mo a kere gone bjanong tate go bolela gore
labe a seketle a bana le takatso ya mapaki. that is why re o baagiša ka goreng wena o le motheeletši o kwele mathata a bona. Tate ka ba re go leka noka a se go wela mara nna ke bona bothata moo ka gore o tloagisa batho ba e leng gore ntlo ya bona ke e kana-kana ya gore ba timane ditšhelete ba timane dikubo mathata and ntlo ge e ka kena ke family. Maila a ke tsebe re a kwana nna le wena na dilo tše re di bolelang e ka ba dilo tše di diregileng maabane di diregileng maloba gone jwale re nyaka solution ya way forward ya gore batho ba re baaga jwang gore tate a tsebe gore se se a nyakega se a se nyakege mme a tsebe gore se se a nyakega se a se nyakege tate a boele ka gae batho ba e be mosadi le monna and then ba godiše bana mmogo. Tate ka kapa nna ke baagise ka gore tate a tloge ko shopong a boele ka mogae le wena mme tlogela mediro eo ya gago ya go tseneng o lelekisana le bora di-taxi mo tseleng o le mosadi o nyetse o tlile ka mosoboko tle le kgono gaga motse wa lena gore o tlogela a ke re tate mola wa ikatola gore yena ana motho ko ntle ana eng o rialo ene ebile ga re ne tetla ya gore re go yena re ra go kgonege kapa go a kgonagala. Mara ke re gona mola tate solele ka founetse ke mosadi a re mosadi a gago somo wa e bona gore le wena e ya makatsanyana gannyane gore jale mosadi ola ena difounu di tšereka mosadi sole o founile tate ka kapa gore gore mosadi a gago so ga lwela lesogana mo o tsere ka tate gore a batla a kgone go bolela le ena a mo founela motse ka mosadi a gase mola e le gore yena a bolele le basadi ntateo go na le se sengwe ya ga botse ge re theeleditše motheeletše kua gae gore kwa bokaone le go feta wale ka mokgo mama yena mosadi o a ka no ba e le o mongwe o e lego gore a ka ba phela le mogalabu tate ka kapa o tsere ka e sediti sa go mo founela motse gore mosadi a go so ba baka lesogana mo o tsere ka e sediti se ke motho wa gase Mama ila re a go leboga re a leboga 0648582771 mama ila o iphikapile tabela ya gore mosadi tsoko o mphounetše mcrs mo moyeng dumela thobela bona taba mogalabu e leng ya kgaitsedi yake e dia jwang e swana le ya kgaitsedi yake kgaitsedi ya go lena ba morakile kgaitsedi yake e sale a tloga gae o dula ko kry-ile mosadi bebe ba aga ntlo rena ga re ya go ratile bo tate le bomme mosadi ene a ba monyala ba monyala ba ile o ne le bana
ga jwale re ya ka ntle ga gona ke bommage le banyana jwale lena le ya jwang mo lapeng la mosadi o le sa mo tsebeng? e solo re ya kgale di sa thoma kere be le ya go diang le sa mo tsebe mosadi o? ya bomyanana o hwetša go tletse he bola kgaitsedi ya ke bolela o ne kgwedi jale ba mno mmolo ka gona kwa a sankeria a ke rile bommage ba tlhokofetse le dula kae mma? dula mo Liberty nna mara bona ba thukile mama ba di bona thobela le kae motswadi? kgaitsedi yake allo ke gopela go botšiša mo eh ngwana bolena o no tšea mosadi ba dula ko ntle le go nyalana ba be ba boa ba bolokana ko ga nyala le go nyala e sale a no tlogo le makgwa berage ke makgwa ba go dula kua ba be ba kopa ana kuo re fele re ya ge batswadi ba ile kwa ga rate re hwetša bomma le ba agile ga ba nyalana mmage o ba ditše a sa tla mmoloka mosadi o wa mo ganetša mara ka mola ga o le kgaitsedi yake o boloketše mmage ka ntse mmago mang? mmatswale nne mmago yena kgaitsedi yake a sa nka e tla le polokong ya gago o boloketše mmago mosadi kgaitsedi ya gago o boloketše mmatswala gage ka mo ga gage o mmoloketše ka mo ntlong ya gago ya kgoloka kudu re kgopela go tšea batsadi ba le ba sepedi ke šetse ke le one o tlhokofetše kgwedi ya go feta mang ba mmolokile le gore botša ba re botša mang mosadi a butago? mosadi a bute a butuka ka no ro nyetse o ka no nyetse mosadi wa tla ba ga bo le bommage ba dula ka mo mathateng o gabotse go ya ka wena ka maele a gago o le motho wa mme o eletša bontate ebile o eletša le bomme gore family ya bo mosadi ga se ya go dula ka lapeng la mokgonyana? aowa baete jale ba dule ka mo ka moreng ya mmatswala go wena ga gone bothata kgaitsedi a ka re tšere di-phone number tša lena ke nagana jale ntate o ga no kgotlelena nna wešo ba no gomola o le ena a no dula ka mola ga gage a gomole a no dula kore tša go tlore ke a dula ka di-storeroom ka ba ja ke magotlo nna kgaitsedi ya ke ba notla lena gore ga ka robala dibile ke thomile ke lla ke sa gopola bothata ga botse mama ka go šetse nna o hloka re go thuše re go kopanye le kgaitsedi ya gago a kgone go bua a kgone go bua gae dilo di loke di be gabotse o hlokofetse go hlokofetse kgaitsedi goba mosadi wa gage hlokofetse ka moo o no boela ka gae ba mo fe ka morane wa kerile ge a ka swariša ba lefa di ka mora matšatši a butago ka yena gane allo a butago kae o sa phela aowa ba mmolokile o ne kgwedi o jwale o wena o boetse kua go ntate o la gore ba mo fe ka mora le ge e le gore go tla pala gore ba ye ka digwareng mara a robale ka ga gage ba mo fe ka morana a no ba gona ka mo gae ja go tlo dutse ka shokeng
o re kae ebile ena mo kry-ile a tshwenya mosadi eo yena ga a kgothelele sene a tlogele o kweša bana bohloko ya no a tlogele o kweša bana bohloko o fo boela ka gae ka mosane ga ba sa go tšhelele metsi o no te tšhelela bana ba ba tlo bona o ka re ke lethabo a gone bothata mama re lebogile a kere nna ke mothateng jo bošodu wa go feta le mogala jo re tlo le letšetša beke e tla ntlabe re bolela le lena gona mo alright thank you mama prof wa tseba taba e bolelang ke mmeo ke e kwa gabotse wa tseba banna le basadi kore ba tsebe gore go a kgonagala ebile e diragala malapeng a mantši gore monna a robale ka kamoreng ya gage mosadi a robale ka kamoreng ya gage and then mosadi a tšwele pele go dia di-duty tša gage tša go apeela monna o le go mo hlatswetša empa ge ka nako tša go robala o mongwe le o mongwe o ya ka kamoreng ya gage go ena le gore motho o mongwe a feleletše a etswa ka gae le bana ba tseba gore o tswile and batho ba e sa le monna le mosadi a re tšewa mafelelo šo msrs msrs kapa we le kae na ke kgotso ka kapa kopela le ndumedisitse ntate prof ka moo tobela le kae mama rona le kae a re gona šiwe banna dipitša di a gabagaba mogala ba modimo wa lela gore banna nthuseng mphe maele ke kgone go boela ka gae wa ntate prof o ga se mogalabe e foti tlhalosa go ya ka mokgwa mogalabe a bolelang ka gona e te tlhalosa jwang e tlhalosa ka tsela wa bona gore mogala bo ke ena a ba re selo go tšea metsa go bela a ditšhela ka ona mogala be gane o reng a tšhabela shopong a sa tšhabele ka mo gabo kane o re ka mo gabo ke ka mo next door yeo e mpotša gore that is why ke mmotšišitše kare yena le ba gabo ba kwananang ga gone mo a ile a re a thabile a senya batho ba gabo maina mo go mosadi a gage na ka gore e molaleng gore go ra gore le ba gabo a ba kwane monna yena gore le yena le ba gabo ga balo bjale ge nka tšhaba ka geso ka šia mosadi ya ka gomme lapa la mmane le next door mogala di o reng a sa tšhabele ka mogabo a dula ka mogabo ka bane ke mo kgauswi le ga gage ke fetelaetsa gore mogala gabo gore a re ga ba kwane gona le ba eletša ka gore mama papa o le theeleditše fa le mo eletša ka goreng gore go sasa ga tsoga a dire eng kapa gone jwale a dire eng ge lenana go le lefela papa o godile ke motho mogolo ene mosadi ya papa ka mokgwa o lebeletšego e sa le o monnyane ke yena a kgopela maele papa gore yena ka ba kgopela thuso ya gore a boele ka lapeng because of papa o godile ba tša go robala dishopong taba tša go robala ditseleng go papa a di sa tlo mo thusa ka se a boele ka gae le rialo a boele ka gae re ka foba ka morago ka kamoraneng ya ka morago a dule ka gona ka moo e ka no ba ka mo ka montlong e ka no ba kae papa a go boela ka gae papa o ikgoletse
le kwagetše mama ka bane papa gona bjale ga a robala gona mo shopong botsotsi bo iphile maatla ka moswane ba tlo tsoga ba kgatlela gona kwa shopong a re ke ba re bolaile ke ba bo mosadi gane a se ba bo mosadi ke ditsotsi ya ene papa o nyetse mosadi wa gage a mo tseba ne tla mathomo nna le papa ke isolang mosadi o sa mo robale mosadi o sa mo feng tšhalete ke problem e kgolo ka ge o le monna ke mosadi o nyalela mosadi gore mosadi a kere o mo nyalela gore wena le yena le tlo thušana la aga motse mosadi a ke mo nyalela gore o santse gore o mo fe tšhelete ke tšhelete e se gona mosadi o santse gore o mo fe mapai mama ke le ka motswadi aka ke gopela go botsiša se sengwe mo botsiša mo e le gore thobalano e kgatha tema e kang ka gare ga lenyalo thobalano mapapa e kgatha tema e kgolo ka gare ga lenyalo ene thobalano ke e irang gore lerato le dula le le gona mo monneng le mosadi ebile e a boa e tima le lešata ka gare ga lapa ebile e a boa e tima le lešata ka gare ga lapa o ka no ba o sena tšhelete prof o sa mphe selo o sa nriele selo mara re ya ka mola o ile nkgotsofatša o nnea se sengwe ka sempone ke tswetse ka ntle ko riang gobane go na le mo ke kgotsofala ebile e kgona go dia gore ka gae re boledišana ka botse go sene le bothata ko gore ga botse thobalano ke yona e yagang lenyalo ke yona e yagang lapa ke yona e riang gore ka gare ga lapa go be le khutso ke yona e riang gore ka gare ga lapa ge re bolela re kwane go seke bo gwa ba le ditlhakatlhakano ntle le tšhelete prof ntle le tšhelete ntle le tšhelete ko go kwele mama ebile papa o timetse ke mello mara a e fa mosadi tšhelete le gona mo ne go tlo ba bonate go fitlhela mafelelong ebile ya mellwa e nape e tshwenya rena bomoremiri gona re tlo mo thuša ge diterekere di sa tlo di saga di gana go duma re tlo mo thuša re tlo mo fa dipheko tša banna tša go nwa ga e nape ile bothata ye ntshwenyang ke gore o se ka fa mosadi tšhelete o bereka ene o seke wa tsenela mapai le mosadi wa gago ene papa se sengwe se ke se solang go papa o sentše mmereko wa gage ka bomo o senyetsang mmereko ka bomo a tseba gore ga na tšhelete o bereka tšhelete nnyane ka gore tate o rile ke nyaka go ria molato mo ke berekang gona o ke nyaka o nkwe malome ka kamo a ke re ya lokiša le tate le yena re ya moaga mo a lego gona gore phoso e kgolo ye tata e rilego ye nna ke e bonang o sentše mmereko wa gage ka bomo a nyaka go ya gae go ya go kata mosadi wo go ya go kata mosadi wo prof mo senyetsang mmereko a tseba gore tšhelete a nna a wena wa e hloka no a re thušeng tate re moageng tša go swana le tše di ba gona ka malapeng mara ke leboga go kgonne gore botša bjale ka motho wa mosadi gore thobalano ka gare ga lapa ke taelo ye kgolo ye e leng gore ge mosadi le monna ba ka tšea nako ba sa itsenele go tlilo ba le lešata pate ge ba ka phela ba e thabile ka gare ga thobalano go bonala e le gore tše dingwe tše dintšhi tša ditaba ba ka kgona go di rera ba ka kgona go di rera ebile ba ka kgona go di lokisa le fela mengwaga e papa e balago 2018 ge re le mo ke 5 years ebile papa o tloga a bolela gore batho ba ba thomile go dula ka 2001 ge re bala from 2001 go fihla
le kgono 2018 ko gore from 2001 go fihla le kgono batho ba ba na le close to 15 years ba dula mos 15 years minus 5 years papa a sa kenela marobalo le mosadi a gagwe a re thušeng papa a boele ka gae kore nna ke se kore ke lang ka sona gore papa a boele ka lapeng 22 years e leng gore o be a tseba mosadi ka yona and then re minus sa le 5 years e leng gore o ka re dilo be di sa sepela ga botse a re thušeng tate ka mokgore ka kgonang re boneng gore re ka ria jwa ka lebaka la gore sa go kuša bohloko ke gore batswadi ga ba boelana ka gae 17 years batho ba dula ka moka ga se papadi ke ntši papa a boele ka re papa o na se tsana le bana ba bagolo ya bana ba bagolo ba ile gore le bona ba tsa ba setse ba na le metsi ya bona no re a leboga mama se segolo nna ke re papa a sware le mosadi ya gagwe mara re tlo kwa lehlakuri la mama ka labone le re tlo kwa lehlakuri la mama re kwa gore mama yena o reng yena o reng le tsa go le tseng ke tlhakantse papa re papa and then mama lena re tlo mo khopela ra bulele papa sisiro papa tsene ya dule ka lapeng gobane o tlo ya gona mo a tlo ya mo go dule mogala o thank you re lebogile mama prof ge mohlomongwe mongaka ka le nobele le ya pesha le akaretša dipolelo ka moka ga tšona tše di boletsweng fa go tloga ka tate clip ya mme wola wa lehlakore la botate ebile le batheletše ka moka le ikakaretša monna gešo e ge le fetša le botše motheletše gore professor o kry-agala ka išwang ka nako ge re apeša hlogo poledišano ya lekgono ke rata gore go tate motswadi wa ka phoso ya mathomo ye e diragetšeng ke gore o dutse le mosadi o wa mo lwela ka mokgwa o mo lwelang ka gona lenyalo le ga wa le phethela ditaelo lenyalo le ga wa le phethela ditaelo ene ga wena le mosadi le lwa be le ka go lokiša dilo senama le sa emelele la ya kua le kua la nyaka go tseba gore go diragala eng ya bobedi phoso papa badimo ba marakile mo abeng a dula gona ba mmoditše gore a ye go dula ka gae go ile ge go thoma tlhakatlhakano ye papa ga a tswa a nyaka go bona bomoremi a nyaka go bona baruti a nyaka go tseba re taba ye gabotse e hlakahlakantšha ke eng sa bararo sesi mosadi o fiwa mapai mosadi o fiwa tšhelete ge monna a bereka se sengwe ke gore banna a re ithuteng gore re se ke ra kata basadi ge re rata basadi a se gore re tlo ba ma security ya bona basadi ge re rata banna a se gore re tlo ba ma security ya bona re tlo dula ka gare ga lenyalo la rena ka go tshepana re tlo dula ka gare ga lenyalo la rena ka dipoledišano tše di botse papa ke mo swalla gore o rugile mosadi pele ga bana mara le yena o ile go kgopela tshwarelo se ke se kgopelang go meloko ya ga botate ke gore ba se ke ba iša dipelo gole melokong ya ga bo mosadi ba se ka iša dipelo gole taba ye ya tate le mama re tlo e lokiša re ikemišeditše rena go e lokiša ge e le gore go ne badimo ke tlo fetša ke iša fao e le gore re tlo ba nyakela se sengwe se e leng gore re tla be re bolela
sa go šupa gore badimo ba ka be ba ne le polelo ye e rileng. Taba ye ga e nape le e thata go ya le ka mokgwa ke hlong ke gahlana le tše thata ka gona. Taba ye bana ba batswadi ba babedi ba ba le go fa lekgono a ba išedi pelo fase go tlo loka ga go thome ka bona. Ebile ke mahlatse gore batle batho ba ba fe maele. Mepipi ka moka yana la bone re tla be re boledišana le mosadi mme mmagorena mmagomolli re kwa gore yena tša gage dillo di reng ka gore go njwa le rene lehlakore le re le kweleng la tate. Ene tate ga ile gore ke nnete re nyaka go mo thuša re swanetše re mmotše diphoso mo re di bonago gona then re kgone gore a di lokiše dilo di loke. Nna ke ngaka Moremi ke kry-agala ga Matlala Ramošibo. Nomoro ya ka ke 079 170 9862 079 170 9862. Go sasa ka 3 ya mosagare ke tlo ba ke na le phekolo ya meropa ke phekola ba ga Mmanaswe ke ba thuša ka tše le go gore ba tla be ba lla ka tšona re bontšhana mola le mola le leloko le lengwe la gabo rena la go tšwa Polokwane le lona ba na le dillo re tla be re le gare re ba thuša re a hlahla tše dingwe tša go swana le tše tša mathata ao e lego gore gone bjale re swarane le ona ka fa e tlo no ba gona ka mola gae ga Moremi mosagare ya thoma ka 3 gomme ka meriti ra ba re feditše re tlo no emela bana ba tšwe sekolong then re kgone go thuša ba ga Mmanaswe ba kgone gore le bona dillong tša bona ba kgone go thušega. A ke go leboge malome ka Kapa ke leboge batheeletši ba Mmutse Community Radio Station babogedi go lela gausu gae ka kua letlakaleng la Dr. Moremi ke a le leboga fela ke re le fela le hlokomela wo a le botšago gore nromeleng tšhelete ke tlatla ga gabo lena e se go nna mohlokomeleng re thušeng go reporta Facebook page yeo ya gage yeo ya go hloka nnete yeo a jang bana ba gabo rena ditšhelete ka yona le go tla mo motse mo tšatšing la lekgono re tlela go thuša ba gešo ka malapeng go aga go agišana letlakaleng la rena la hlela melaetša ya go bontšha kago ya go leka go aga tate mogolo wa rena mo a leng gona a tla kgone go loka dilo di be gabotse. Ke lebogile kudu tate mogolo re tlo boa re tlo go founela go sasa re tla re go botse gore go tloga mo re ya kae re tlo go thuša motswadi wa ka o sa iša pelo gole o tlo tswa ka mogare ga shopa o tlo ya ka gare ga ntlo ya gago a se ka thato ya ka le wena go gahlana fa ke ka thato ya modimo le badimo ba geno gore gahlantšha fa ba ga bo mosadi le seke la tšea taba ye la iša kgole la kry-a le kwa bohloko go fihlile nako ya gore taba ye e lokišega e be gabotse ke a leboga malome ka kaga re ya leboga professor re ya leboga mongaka le sepeleng gabotse modimo a beng le lena a le šireletšeng a re direng ka tsela e to MCRX